Bog svima i evo nas opet u našem normalnom okruženju s ovom pozadinom o kojoj smo pričali u nekom od prethodnih videa. Malo sam ipak promijenio kako to sve skupa izgleda danas, ali želim vam pričati o tome kako biti produktivan. Danas ću vam dati neke savjete o tome kako ja ostajem produktivan. Ova situacija rada od doma, pa činjenica da radim ove videe, pa činjenica da radim i još neke stvari nakon posla kao freelancer, su me natjerale na to da postanem puno produktivniji. Ako imaš neki posao i neko određeno vrijeme, posao će se rastegnuti da popuniš to vrijeme. I moje glavno pitanje je bilo kako da se riješim tog problema, odnosno što da učinim da brže obavljam posao koji moram ovako i onako obaviti i da mi ostane dodatno vremena za druge stvari koje također želim raditi. Još dodatno, kada si doma, a nisi u uredu, nemaš tu neku radnu atmosferu, nema kolega oko tebe koji bi te mogli potaknuti, pa je nekim ljudima i to problem. Ja ću vam dati nekoliko savjeta koji su meni zapravo pomogli i ono što sam shvatio da ja koristim kako bi povećao svoju produktivnost. Nije nužno da sam razmišljao o tom kako povećati produktivnost, ali sam shvatio da uvijek koristim te neke slične alate kako bi brže radio, kako bi više posla napravio. Prva stvar koja često zna uništiti produktivnost je situacija kada nešto radiš i onda ti nešto drugo padne na pamet, onda razmišljaš o tome, pa sjediš, pa ne odrađuješ posao, pa te zanima kako bi bilo zapravo to, joj gle koja dobra ideja. Najčešće u nekim kreativnim poslovima to tako bude. Način na koji se ja nosim s tim je da čim mi nešto tako padne na pamet, zašto mislim wow koja ideja, odmah to zapišem. Kad to zapišem, samo pisanje ili tipkanje toga sprema tu ideju i idući put kad je pogledam sjedit ću se cijelog tog procesa i svega toga što me inspiriralo. Također nemoguće je odraditi sve u trenutku pune inspiracije. Inspiracija je dovoljna samo za tu početnu ideju, a onda kad se jednom primiš toga, bit će dovoljno vremena, truda i morat ćeš raditi na tome da to ispadne onako kako si prvotno bio zamislio. Tako je recimo došla ova ideja za video. Jučer sam radio i samo sam se sjetio, pa mogu bi napraviti video o produktivnosti. Da, vidiš, te i te alate koristim, stvarno mi pomažu, ajde idem brzo zapisat i eto, zapisao sam par natuknica, prošlo je dan i pol i ja snimam taj video jednako kvalitetno kao što bih ga vjerojatno snimio u tom trenu jučer, a sve samo zato što sam nešto zapisao. Kao što sam rekao u uvodu, ne znam, možda ću da je izrezat, ali kao što sam rekao u uvodu, posao, ako radiš u uredu, u 8 sati ćeš rastegnuti da ga napraviš u tih 8 sati, god zadataka, ili ćeš stisnuti u tih 8 sati da napraviš sve što treba. To je možda moj drugi savjet, a to je da si uvijek trebaš dati neki vremenski rok. Vremenski rok u smislu, aha, idem sad raditi sat vremena, pa ću nakon tih sat vremena vidjeti koliko sam napravio, uzeti kratku pauzu i onda nastaviti dalje. Što na taj način dobivaš? To da uspijevaš napokon procijeniti koliko ti za neke stvari treba vremena i onda ćeš moći bolje planirati kako u budućnosti odrađivati neke zadatke. Tu nije poanta reći, moram sve ovo napraviti u sat vremena, nego idem fokusirano raditi sat vremena, nagradit ću se kratkom pauzom i vidjeti šta sam sve stigao. Tada ćeš znati procijeniti točno vrijeme koje ti treba za neki zadatak. Aha, za ovo mi treba otprilike 2 sata. I onda ćeš idući put kad budeš raditi sličan zadatak reći, aha, znam da mi za ovo treba 2 sata, znači ako budem fokusiran, radit ću 2 put po sat vremena, uzeti kratku pauzu i zadatak je gotov. To je nešto što meni jako pomaže. Natjerat se da kratko vrijeme ostanem fokusirat i onda uzeti pauzu. To mi pomaže i dugoročno na način da onda znam za ubuduće procijeniti koliko mi za neki zadatak treba vremena. Za razliku od prethodnog savjeta, koji da, treba odrediti vrijeme za obavljanje nekog posla, međutim, kad učiš nešto novo, tu si ne treba dati vremenski rok. Svako ima neki svoj proces učenja, ok, daleko od toga ako si na faksu i učiš nove stvari i tog je pregršt, onda imaš vjerojatno neke druge mehanizme s kojima si pomažeš da savladaš toliko gradiva, međutim, kada u poslu učiš nešto novo, za to si daj vremena. To nije odrađivanje posla, to je prikupljanje novih informacija koje ti onda mogu u budućnosti pomoći. Evo, ja sam baš nedavno prvi put, recimo, radio nekakve pack shotove i morao editirati te slike i izrezati ih kao na jednoj mrvicu ozbiljnoj razini nego inače. I za prvih nekoliko sam si dao vremena. Aha, idem vidjeti što sve trebam za to da mi ispadne rezultat kakav želim. Nakon toga idem probat napraviti prvi vizual da vidim kako će ispast. Aha, idem vidjeti onda drugi, treći, što mogu ubrzati i nakon nekoliko sam shvatio koliko mi otprilike vremena treba. Taj proces učenja sam dopustio da prođe jednostavno duže jer savladavanje novih stvari uvijek nosi više vremena i ako si staviš neki pritisak nećeš na kraju dobro odraditi taj zadatak. Ovako, ok, trebalo mi je možda za prvih par komada duže, ali onda na kraju mi je trebalo puno kraće jer sam savladao sve alate, znao sam koliko mi vremena treba, znao sam u kojim vremenskim prozorima
ću odrađivati taj zadatak, koliko toga moram napraviti i bilo mi je puno lakše završiti taj projekt. Što me opet vodi do idućeg, zapravo jedno ide na drugo. Perfekcionizam je odličan, svi trebamo težiti nečemu da nešto bude savršeno, međutim perfekcionizam isto zna paralizirati. To će vam najbolje reći moja učiteljica iz osnovne škole koja je za mene uvijek govorila: on je perfekcionist, on nikad s ničim nije zadovoljan, ima sve najbolje ocjene, mama pa dajte pričajte s njim. To nije, naravno, mene utjecalo jer sam ja htio nastaviti biti perfekcionist, sve dok jednom nisam došao u srednju školu i gdje sam morao naći omjer između toga da nešto bude savršeno i da bude rezultat zadovoljavajući za mene. Dakle, savršenstvo je jako teško dostići i u procesu nečega prvih 80% nečega odradiš u kratkom vremenu, a onda onih zadnjih 20% ti treba puno vremena kad ideš nešto usavršavati. Treba naći točku u vremenu na tom grafu gdje kažeš aha, omjer vremena koje sam utrošio i rezultata koji imam, ja sam sretan s njim i možda ne znam, osoba koju to moram pokazati je isto zadovoljna s tim. Bolje da su stvari, kao što sam rekao u prošlom svom videu, ja mislim, gotove nego da su savršene i da traju 100 godina. Samo treba naći točku gdje je taj trenutak kada je gotovo, makar nije savršeno. Za to treba vremena. To je čisto stvar prakse, čisto stvar feedbacka, čisto stvar vlastitih nekakvih želja. Da, ja mogu ovaj video smontirati za 3 sata, da, mogu ga montirati i 3 dana. Ali, meni je jednostavno video koji bude nakon 3 sata sasvim u redu i zašto bi ga onda montirao 3 dana? Ako u ta 3 dana mogu raditi nešto drugo što mi također donosi nekakvu ili korist ili zadovoljstvo ili bilo što treće. Volio bih da mogu do savršenstva sve napraviti, ali to nije realno. Pa jednostavno samo to treba posložiti u glavi i produktivnost, jer zadaci budu gotovi, nisu 100%, nego su možda 93%, ali su i dalje jednako dobri. A rezultati tih zadataka, poslova, što god da radiš. Ono što je užasno neintuitivno, ali jako pomaže, i znam da će sad si reći pa da znamo, planiranje. Planiranje je nešto što jako smanjuje stres i povećava produktivnost. Kad nešto planiraš u tom periodu nisi pod stresom jer se to ne događa sada, nego razmišljaš o nečemu što će se dogoditi u budućnosti i praviš korake da dođeš do nekakvog cilja kako želiš. Tako je ovaj moj video. Ja sam napisao kratke natuknice, najprije par ideja jučer već, onda sam malo raspisao tih par natuknica i kada sam upalio kameru sam znao otprilike o čemu želim pričati sada. Razina planiranja ovisi i od videa do videa, i od zadatka do zadatka, i od osobe do osobe, ali uvijek je dobro planirati. Smanjio mi se sad stres, manje ću morati vremena potrošiti u montaži jer znam što želim i trebam reći u ovom videu i bit ću zadovoljniji na kraju dobivenim rezultatom, a cjelokupni proces će trajati zapravo puno kraće nego da sam sad samo rekao idem snimiti video. Pa počeo tu blebetat, pa imam milijun katova, pa 100 put editirao, pa je krenuo editirat, pa sad da nisam sve rekao, pa vraćao nazad opremu tu, pa opet išao snimati, dakle. Planiranje mi je pomoglo da budem puno brži u onome što želim napraviti. I zadnje što želim uključiti u ovaj video je situacija kad imaš puno malih zadataka. Zadačića koje, moram ovo, moram ono, bilo što. Moramo brisati kuhinju, pa moramo oprati veš, pa bi bilo dobro ovo maknuti, trebao bi poslati ovo nekome, moram li napisati ovaj mail, tražila me frendica ovo i ovaj friend treba ono. U tom trenutku se događa kao u glavi košmar. I najbrži način je zapisati te sve zadatke i onda ih jedan po jedan rješavati. Zato što za sve te zadatke traje jako malo vremena, ali činjenica da ti u glavi milijun stvari se konstantno vrti te užasno usporava i onda prestaniš sve raditi, pa malo gledaš u sunce, pa malo ništa ne radiš, pa upališ televiziju. A kad se napraviš tako nekakav popis, cap i svi zadaci su gotovi, nema tog stresa da si nešto zaboravio, nisi i slično. To mi fakat pomaže kod tih malih kratkih zadačića koje moram odraditi u bilo kojoj sferi života, profesionalnoj, čak i privatnoj, slično kao i popis stvari koje moraš ponijeti na put. Stvarno se puno manje sekiraš kad točno znaš šta ćeš sve ponijeti. Na tragu ovoga moram reći tako da ni moj Instagram challenge, koji je idući video, nije prošao savršeno. Zadao sam si 30 dana Instagram challenge gdje moram objaviti 30 slika. Ja sam ih u 30 dana objavio 20. Life got in a way. Nadam se da sam bar malo pomogao sa ovim svojim savjetima i slobodno mi recite koje savjete. Koje tehnike vi koristite da povećate svoju produktivnost? Je li vam produktivnost uopće bitna ili vam je ok raditi sporo stvari? Postoji puno videa o tome kako povećati produktivnost, ali oni se uvijek fokusiraju na to da puno vremena potrošiš na ono što radiš. Znači da što više toga stisneš kao u jedan dan. Međutim, kod mene produktivnost znači odraditi zadatke koje znam da moram i želim što prije, tako da mi ostane vremena i za neke druge stvari. Nadam se da sam vam pomogao i vidimo se u idućem videu o Instagram challenge-u. Bye!